ema pela ntata o bo raise a voice pela monna wa hao o Satan ya mme ema pela boyfriend ha ntate moruti ke le tagwa ene wa itse wa sokodisa o no mo kgethela eng because each and every man house mo kgethile it's a must taba ya hore mo respect Bible be re hlomphang e be re ikokobeletseng banna ba lona dinthong tsohle ha e selective Bible e re dinthong tsohle ikokobeletseng banna ba lona if o sa batlo ikokobetsa ska mo kgetha ska kgetha motho o tsebang hore o tlo kgona ikokobeletsa yena ska mo kgetha ska jwala le motho o tsebang hore o tlo kgona mo respecta ska mo kgetha mohlala nna ke a kwala la ke kwetse tsena nna respect ke batla ka sehloho ho mang kapa mang especially ya pelaka o mosadi wa ka wa nseva mo phutha wa ka once o nkile qeto ya hore ke batla ba mo phutha wa November I'm expecting you to respect me simple and matter. If you don't want to respect me, if you feel or hona ntho tse sa di rateng kana tse tlo etsa gore ska ba respect ha re se ke ra tlo sokodisana tsa malo o ye motho yo ka mo respecta simple and matter. Our life is difficult. Phela ba rona bana ba ntate modimbo ba re sotla we are not happy, we are frustrated. Why rapeletse dintho tse re sa kang ra dilana le di character ke kopa ke ba le temana ile nngwe le ndumela ile nngwe fela a o hlenka lo kopa e re no fiwa runa mbale buka ya Marena pele chapter 5 Marena pele chapter 5 Ntuse ke batla wa tsa ke batlang temane reng ho betlwa majwe a bohlokwa chapter 5 verse ma ntuse pebane chapter 5 mo Solomon ya re ho kgethwe majwe a bohlokwa a betlwe mpho jana le teng ka ba santsa qetile o igugule mpho mathahle monna mpho hle monna chapter man mpho si yona mpho hle First Kings chapter 6 verse 7. What is it? From verse 15. I get Richard. I think mpo mo hoting Solomon a kgetha banna ba tlo shape majwe hle monna a bohlokwa tlo 6 verse ma okay ha se yona ba taona taba but ntse le almost here mpho ntshebele yona but le yona ena ntse bala mang chapter 5 verse 17 Verse 17. Okay. Verse 15. Solomon also had 80,000 stone cutters in the hill country with 70,000 men to carry the stones. And he placed 3,304 men
in charge of them to supervise their work. At King Solomon's command, they cut fine large stones, Ke verse ma. verse 17. E reng? At King Solomon's command, Ke batla 17 mme. Bala Tebo. at King Solomon's command, they cut fine large stones for the foundation of the temple. Solomon's and Hiram's E reng mme? Mo no e wena. Kgosi ya laela hore A tumetsa maiketlo ngwana rona. Kgosi ya laela hore ho tjhikwe majwe a maholo a bohlokwa a betlwe ka A makgethe betlwe ka ka makgethe makgethe. ho tla etsa motheo wa tempele. Translation e nngwe e reng? Ke makampalang ka translation e nngwe ya English. Verse 17. The king commanded them to carry large, expensive blocks of stones in order to provide a foundation of cut stones for the temple. Ke kopa re Sotho. Bala mme, o e bala ha monate hle ngwaneso. Kgosi Kgosi ya laela hore Solomon o batla a ha tempele. ho tjhikwe Sheba batsana. Mpho o reng? Mamela, Solomon o batla a ha tempele. O laela hore o etseng ho tjhikwe majwe. A jwang? bohlokwa A bohlokwa. A etsweng? a betlwe ka makgethe A betlwe ka ka makgethe makgethe. A shapeuwe. Nshebe mazwalang. Solomon o re ke batla ho aha tempele. Mara ke batla ho sebedisa majwe a betlweng. Now here's the problem. Solomon knew hore a se lejwe le leng le leng le ka le sebedisang to build the temple. O tshwantse a shapeuwe majwana. Now here's the problem. Re batla dintho tseo re sa di shapeelwang. And re mofuta wa batho ba se batleng ho shapeuwa. Qetile. Re mofuta. Re majwe a batlang ho aha o lejwe le batlang ho aha lenyalo batlang ho aha lenyalo batla wa shapeuwa. Ebile you are not ready to shapeuwa. You want to be something else in the future but you are not ready for shapeuwa. Re na le ditoro tse kgolo. But you are not ready for shapelwa toro eo. And it's dangerous to be something you say shapelwang, you say preparelwang ke tswa teng. I regret every day, Bazalwane, every day. I regret every day ka ntho ene ke le yona. I regret every day. Because ntate modimo nketseditse mohao wa mpha batho ba bangata 5,000 ya batho le tente tse neng di le 5 tsa di overflow ke ba yentse. Some of you, why you sena monna? Wa batibeka ka molomo wa hao. Why you sena mosadi wa batibeka? Why le sena khotso wa ke wena source e etsang hore o ska ba le khotso ka ra lenyalo la ka pa ka ra bophelo ba hao ka baka la personality. Now before o lo rapella mosebetsi, check hore ha o fihla mosebetsing o tlo ba jwang, o tlo ba eng. Check, o tlo check personality ya o sheba hore ha o nka personality ena o lo ba yona mosebetsing. O kwatela fela mmao, o sa foke mmao, o sa foke ntatao, boss ya o tlo ba eng ho wena. E lo ba eng. O sa foke ntatao, o sa foke mmao, o lo ba eng monneng wa hao. O lo ba eng. O lo ba monna ya jwang, o le moshemane ya sa foke ntatae, ya sa foke dikgaitsedi tsa o tlo ba monna ya jwang. Tlo ba mkhonyana mang. Na ebile ke na le sethunyana for lona. Kore ntwe senang future o tla la e bua. Kore ka 2026 moshimane ya tshwantse be o bua ka respect o tla bua botao e mona e tao. Ha o ra sheba le ha tsamaya wa jumpa ke kgamorso fele senang bokamoso sontso e bona ntwe. Wa bona hore ke tsotsi ya bokamoso. Ke tsotsi ntwe. E sentse a lolelwa betho Groot Vleeman ba sentse ba lokisa betho ya yona ntwe Groot Vleeman. Ai ke re ke ne le mnati vandag.
when your parents batswadi ba o ba lla ka wena lokisa wena ska lokisa batswadi ba hao ne ke ruta ntho ngwe ntate Pebane ke jwetsa batho radioing ke re hona le batho ba competang le batho ba hlokang ke re as much hona le batho ba re ba hlokang mar ba re hlokang mar hona le batho ba re ba hlokang ka o fetisisa ke go le mamele tsfapane ke o qetela and ha iba ke sa kwale le mphe tšhelete be le ngala ke a le kopa batsana le ngala ke re when only useless o mmona jwa motho useless ka o computer le motho ya mo hlokang ka o fetisisa as much re hlokana ke ne ke etsetsa batho motho mohlala ke re as much motho wa FM o nhloka mara nna ke o hloka ka o fetisisa that is why ke nka computer le motho wa FM le le Mohamadolong because as much ke ba hloka ka o fetisisa as much mosebetsi wa o ba o hloka mosebetsing wa mara wena ba hloka ka o fetisisa le ka tlung ke tshwantse le shebe dintho tse jwalo batho ba la motho ona o computer le yana ke mai ya hlokang ye mong ka o fetisisa ba bang le hloka le computer le batho ba o le ba hlokang ka o fetisisa ha gare o na sa tsebe re le hoja Sara mo hloka mara yena o hloka Sara ka o fetisisa a try o ba le pride a ba le pride for Sara a ba le pride for Sara sa tsebe re o hloka Sara ka o fetisisa ene mohlale kana ditseba dintho tseo ha ona mohlale lo computer le batho ba re ba hlokang ka o fetisisa re me ka maoto a rona nele mnate kereke le kwatile hore ke na taba le nna kgwedi mahareng ke a tswa le tshone ampe ke rera thero tse tsena le tshone God bless you hle a re kopa fela ho nehela just to say thank you ntate Modimo ke mo so ipele hle from today if you got tomorrow as much mawa o hloka mara wena o ba hloka batswadi ba o ba hloka mara wena o ba hloka ka o fetisisa you will change your behavior you will change your behavior you will change your behavior o ta change hle mohla ka tseba gore ba hloka mohla ka tseba motho gore as much wena mo hloka mara wena I mean as much o hloka wena mo hloka ka o fetisa you will change you can change hle you're going to be something else ke jwalo nna ha ke fitla motho nye ke mo hlomphang ka o fetisa ke compete le yena I respect and I honor that person ba sebetsa mohla o ka tseba gore you need that job company ya o hloka mara wena o ba hloka ka o fetisisa mohlamba ka rentsa ma o tlo dula hae o tla qala o bona gore wa ihloka company yana ena ye o tsatsing lena o sa ifoke o na le attitude for bona Saule ha tlo bua borena Modimo a re tlo ke change botho ba hae ke yona mantswe ka tsatsing lena bana baka let us go home le mesebetsi le kae go and be a blessing le monna ngwana wa hawa le taba be a blessing shower ka bless ka respect know your position know hore o tshwantse o behave jwang ga o le pela batho ba ba respectang sefebe seno sa o sa monna se respect o se kgethile God bless you morato wa tate Modimo o hlonolofatsa nyona but now Satan o change your personality ka dintho tsena tse bohloko ke mang ya reng ke change le tsatsing phamisa letso la hao ya reng ke change a ise o dimela mabedi kwala mahlo a hao e re morena Jesu tsatsing lena o no bua le nna straight ke nna eo e re lenna ntho e ke leng yona ha ke e rate
e sotla le nna. e sotla le nna. Wa itse ba ntho e nang le yona, if o dula o kwatile re ke kgathetse go dula ke kwatile bua. If o dula o na le pelo e nyane bua ke kgathetse ke pelo e nyane. If o dula ha o qeke bua le tsona dintho tse. Di jwetse o ro kgathetse ena wa di tlwella. Morena Jesu ke tshintshile. Morena Jesu ke tshintshile. Ntšhabe. Ke re o motho e mong e ke ne ke showa interest ho yena. A ke latsa ke batla nyana. Ke re ho yena o mpona jwale kang. Mamele bana ba ka ke a letlwela. Ke re o mpona jwale ka eng. A ba sa understand ke be ke re ho yana o bona lefatsheng le go na le batho ntate tšhetšhella morao tše ha hlaha tše o ka mmona le pebane ha se pebane ke opportunity ke monyetla wa hao o ntate modimo o createla monyetla ka yena ha ba tsana le utlwe o seso ha ba utlwe o seso There are people ba modimo ba tlisa maphelong a rona se motho fela ke it's an opportunity ke monyetla motho yeo that is amen. And if how tsebo fapanya menyetla gore motho ona ke monyetla you will miss that is why today re suffer because ona le batho ba modimo ba tlisa maphelong a rona le monyetla but wa o bona gore ke monyetla ntwena o modimo o createtseng ona. And that is why most of us re losang dintho because we can't a re mofuta wa batho ba kgona go recognize menyetla. When Joseph, I mean Jacob, when Jacob fitla halabane, Labane ha sheba Jacob ra, yona ke monyetla wa ka. Utla Labane o re since o fihlile mona Jacob, since o fihlile, bophelo ba ka bo tshintshile. I cannot afford to lose you. You are my opportunity. That is why Jacob name the amount of money you lose because
Ho na le batho ba iseng batho fela tse opportunity. Mmao ha se mmao fela ke monyetla wa hao. Modimo o createtse monyetla o phela ka motho eo ka mmao. Wena o mmone jwalo ka monyetla. Ho na le ngwana ya llang ya shwelletsweng ke mmae sepetlele. Wena modimo o file monyetla, o file mmao, but ha o mmone tsatsing lena. Because ha o mofuta o motho a kgonang ho bona monyetla. Ba ba lenyetso lo le lefetwa, lo tshwantse bo le fetwa. Moneno ke monyetla. If you can't recognize an opportunity, I have a dream. Ya o ruta ka manyalo. Lebogamba tolong le mohau rampeta. Ba mphile platform motheo. Ke menyetla ya ka batho bao. That is why I honor them, I respect them, I don't compete le bona because I understand hore ke menyetla ya ka batho bao. Mohlang ka bona monna hao ke monyetla. Ngabo sina ntlo, ngabo le o dula bofutsaneng ba halona. Ngabo dula mane halona o sina nix. Shaba family tsa o di sotleile jwang. You are the only person there better. But today, you tell the same person as your opportunity to change your life. Learn to recognize the opportunity. Kupokwala kereke. Ngabole kai. When o batla o lwana le boss o hopole fela ba ba kae batho ba ditseng locationeng. Today we're not a limit you find salary every month. It's opportunity. I get a tonel and that mudim or that mudim in an eliminate waka or repent. Tonel. Put like Monelo or repentance. War mudima change pillow bow. Kupatonela mnelo or fell and that mudim swapanica sukulo and a chincha. Upilo back. Put like a long way up in the Lonel. Jehovah Soni. Jehovah Soni. Ay, na banados. Na that them the masolo of Fatin. What's about it? Hanze ki maninja. Dole hanta te polo man. Free State TV. Kita be kita ka di idea neneng boss wa ka ba sa dinki. What's ki be kita date mushisha. What's be kita be ki resign. Mara ntse ki mo save. Ki be gere boss le ke ba ngole lengolo la English.
I here to say, tell you, Uri, is no more. See me now, see me no more. Mbotsa why ne ke resign? Because next about o tlo ba faming be ke ba le attitude. Ala utlwa ntho. Ala. It's just that sile ke ngwatetse ke mmona. Ha ngwatile. Yo ngwatetse mkhotsi wa ka batho. Dijini tsena di a re qabanya tse. Ka nnete le petse bomme ba roka kopa le re kwa jini ya Nestleke. Ka nnete. Ngwatetse ne le tlo mmotsa ke ena ngoletseng lengolo le nna English. I here to tell you that go. Thank you baby. Go forever. Seleke ke na ngolla le mphomotseng ke re ngoleng resignation letter. Mbotsa why? Next about to dula femeng ya ntate Paul a qetile be ke re ntate Paul ha mamele ha ke mo eletsa no. Next about to lwana le ntate Paul. But a qetile ha ke qeta o resign. Message wa ka wa qetela ke re anything e hlokala re e etsa le ke tla e etsa. Ke resign le mara ntho ngwe le ngwe a e batlang ke a e etsa. Le no this morning phone tsa November ke batlo etse channel ke tlo e etsa o sa no se. Mara ke resign. Ha o tsebe dula lenyalo ha o qetile bodudise bopo. Resign. Ha resign. Ha o tsebe dula mosebetsi mo qetile bodudisitse bopo. Resign. Ane ka re banna ba lona ba ka le tibeka. A o laishe ka van. Ala o thola hantle dinawe mkhukungwana wa lona tshisa. O tlo bona hore ha se mpe papa ntho yo bapalang ka yona. Modimo le bless. Ntse le nrata. Haholo. Sfapano. Ke mangwana le monga reng ke tshintshile ha ke fitla e ke lo ba ngwana motjha ke mang tlokwana ai one fela motjha kwena tlokwana mabebe wena bile wa tlo wa tswa you are my favorite person. You are my favorite. Mumfe ma ke tebo. Bua ke mametse. Ha ke le ntlong like ha ke etse mosebetsi. Ha o le ntlong ha o etse mosebetsi. Why? Like tlhatsa dijana ho apaya. Ha o di etse? But starting today ha ke tla di etsa. Ha o di etse? O ne sa etse nix? Ke la fela ka kamoreng. Ka nako tseo ho na le ngwana ya kgallang hore ka be mai le ntateng ka be ba le teng o mo hlokomela wena o na le bona. You don't see them as an opportunity. What the last? Ke mang? E mong hape ke tla ipitsetsa lona ke mang? Ke mang? E ke mo thuseng tsatsing le. Tlo ngwanaka. Come here. Tlo. Hana moeti. O qala o tla tsatsing le. Nna ke re ke every time ha ke bua ha ke bitsa batho ema baeti. O ema baeti. O qala o tla tsatsing le. Moruti. Message e etsa jwang? Ke ga ke tlhale ke nna go gae. So go la go gae re batho ba go gae ke batho ba ba dumela mo tsa tradition. Ke dumela mo Christ Jesus yo re setswe. So re na le gona le di argument tse le gore dira gore re kgaogane. So go tla go gompieno ke a go tlogela di argument ke be ke tshedisana le mama le papa. Ho tshedisana go phela le bona. O lo phela le mama ne le sa phele together. Ga re tlhale go re re tshwana le nako ele go re khona like for instance ke ile ga re khona go dula re go re gona monate because every time ke gore tshintse gore o dire yana tshintse o dire so re le tsa re sa utlwane ene ha e hloke attitude
hore if o sa dumele dinthong tseno ha o hloke hore be le attitude. God bless you. God bless you, Miss Kat. God bless you. Moshimane ka go qetela. Ya my boy. Ntate Moruti nna haholo ne ke sokola tabeng ya punctuality, like character, like ho tshwara nako le kereke mo ne ke itlela ka nako ya ka ne ke na le like every excuse ya ho fihla lata o re no like Sonda wa bona like hona le meeting wa 9 o se o reflecta last week for re fihle ka nako nka tsoa ka 5 ke a lokisa ntho tsa ka cause ke na le ntho tsa ka tse ke tseng ka thong hore ke a di lokisa pele ke di tlosetseng so that ke kgone ho ba le monyetlo hore ke tle ke rekeng ka nako ke se ka re ha ke fihla mo ke fihlela ke tlo ne ke etsa ntho itseng le itse ya ka thoko ya sekolo kapa ya ntho tse ke di etsang ke yona ntho ya punctuality ya ho tshwara nako ene like ke nana gore ke engwe e mfitisitseng le ka menyetla e meng cause ona le mo ke kile ka ya teng there is an interview e kile ka ya tender e ke hopola boso ya mo ke interview utile ke fihle ka 3 o lotile ke fihle ka 3 it was second interview the interview ke management and then ho tla boso ke pasitse interview ya pele ka ya bobedi ka ke shapua ke nako o bo fihla nako ba ke fihla so 5 minutes late boso ka sa le ka office nya ka tlama ke security ka ile sona se mbuella se etsa ka re gale ke fihlile mo but then boso obvious o notice ke fihlile ka mora nako ya ka yaba monyetlo o mfiti because of my okay ke tlo jwetsa why thank you there. Dumelang Puteo, dumelang Ntate Moruti. Nna pastor ke ithutile hore re tlohelle ho nahana hore di-organization tse re leng ka hare ho tsona re ba holo di feta. Sekolong I'm part of the RCL. Kganya wa tseba pastor. Kelello ya ka nna noche ke believer hore ha ke le siko RCL ka survive. But for now I have changed that. Even though hona le dintho tse etsang ke believe jwalo. Mara, the organization, it's huge than nna. Ki tutile ntho yo pastor. Ke mo go go bua ya dilase fe. Ya dilase gore. Vandag like we bile phone call on la o kena ka kerekeng hore le no tsena hore re recognize like opportunity. Hore modimo o tlisa somebody ka po tlisa something. Like no ke ashara ka kerekeng ene motho mongwe tlo bona ka rama ntwe ke wa shara wa volunteer so le nna ke le lonya ne se ke nka hanya but then o sengitse o bua phone call o ngopotsa ke re ka lona ke tlelwang ke mohopolo wane for yona ntwe e ke bona e ka re ha ke sana ntho for yona what if modimo on testa ka yona hore ntwe ke batlang ho ba yona. Once your leader can say, clock at 10, or bofihla ka 10:30, it's a disrespect. So bonse hunyatsa, lentswe, la moteo, la mokameti, munyatsitsa. Once mutaka hakira town karabis, obuma arabis, so nyatsitsa, it's a disrespect. It's a sign of disrespect. And that's when some of you, kiri nto yetsang, ke development, hape ke be kiri ke trial. O di faila di nto tsa no faith into tso modimo na di prepare le bakeng sa ho. Are emere kwa le kere ke God bless you. Mantsweng a mmemole. Eska ba o ile ikokobeletsa ntate le mme. But aba batla o tloela morena Jesu. Asa etsa dintho tsa tradition. No ke ma understanding. Kore ke ne ke ha e ka ba ha ka kore aska ikokobetsa mara aba tloha nthong ya ntate modimo. Ne ke rela ke no ke nana o lo avoid or ana lwana le bona. Ya ke mo tlwile. God bless you bazana na re me ka maoto rona.
Thank you, Ntate. God bless you. Modimo le bless haholo. Le ntshwarela ho tswa lata tjena fanda ga if batho ba batla rapela ke tla ba rapela ha ke re ke etswa. Kereke ya rona e tswile.